Moskvani ko'rdinglar. Probkadagi yo'q, koeffitsiyentdagi yo'q. Hech yerda kichkina qizargan yeri ham yo'q. Koeffitsiyent polniy o'chirib qo'ygan. Kim o'chirib qo'yibdir ekan ha? Jandırıp dursun bir zakaz çıkışı. Aeroport Sheremetova geldik. 29 minutga 2196 rubl. Peterka. İş bugün slabı. Понедельник есть, понедельник deydi. 32 minutga 1635. Leningradskiy vokzalga keldik. Aldığımızda hem taksi taraftık şu etmem ama Premier'de. Taksi Premier. Bunu qarağılayım. Ne oldu tatayım o yerde? Taksitin arkası kaçı olup çuqula otattı. Nesin çuqula otatayım? Nezde otatayım? Zakazı qarağıla. 13 minutga 740. Comfort Plus'un zakazıday bolup ketdi juda. Mana ko'rdi, mektup yozib keldi. Telefonimdan ko'rgazib keladi. Здравствуйте. Здравствуйте. Şefterde hep kepçadık şefterde. 26 minut yürüdük, 1298 rubl oldu bu sonday. Следующий заказ. 15 minutga 1085 rubl oldu. Москва City. Как обычно, Москва City'de ушинтип чыгарып айтты. Кана чал күлө заказ жок, чыгарап экен. Добрый день, московский паркинг. Чем могу помочь? Здравствуйте. Шлагбаум откройте, пожалуйста, такси. Заказ, пожалуйста, покажите. Заказ завершил только что. Хорошо, завершенный заказ покажите. Все, хорошо, сейчас. Завершенный заказ. Видно, да? Нет? Да, благодарю. Все. Езжайте, пожалуйста. Спасибо. Zakaz yok bo'lsa qancha chiqarar ekan deb. Завершен bo'lgan zakazni ko'rgazaydi ku. Да, благодарю. Deb bunday spokойно qizni qo'yib turdi. Очередной заказ. 31 minutga. No to'ysi yo'ldan nari betiga o'tish kerak edi. Bu betda tushib qoldi, peshobotdan o'tib ketaman debchi. 31 minutga 1612 rubl. 1612. 8 zakaz qildik, 8. 8265 rubl. Da hamda qishqa kirib to'xtab turaman, zakaz bergich. Bekir parkovkaga kirib. Sheremetova'ga zakaz tushdi, Sheremetova. Ortada bir tochkasi bilan. Bir ostanovkasi bilan. Terminalchisi. 1 soat jo'natganmizda.
5 koeffitsient düştü. Şeremetova'ya da yetip geldik. 1 saat 9 minutga 3621. SMS келіп тұр ғой тайный покупательден. Вы неправильно одеты деп. Қантып киініш керек екен? Рубашка мына бар. Шым черный вот. Туфли бар. Daha қантып киініш керек екен деймін. Жүректі қыса тұрған болды шулар дағы. Әр демке дейбі. Hiç қанша ол болды тайный покупатель шыққанығачы. Доңағы шығып тұр да. Именно маңа. Аэропорт 30 минутқа қойды. 30 минутчиде машиналар жылдырып bir уборка қылып қойын için машина için емсекен. Шашмай. Машинаның арқалары таза эле турат. Суу бар. Передний сиденье için алдыға жылдырып қойсақ. Машина даяр. Суу бар. İçi таза. Şu boşluğa ne gerek? Bunun şunca içiptir de cart içiptir. Irgıtı öş gerek ama. Машина достаточно. Şeremetova'dan tez ele zakaz düştü bu. Hazır 10.400 işteptin 9 zakaz bilençi. O birinci kelgende Şeremetova'ga. Zakaz yok ele ketkem. Buna maşinanın egesi maşinaga GPS koyuş gerek. Dep keçe aytkan ele. Bu zakaz düşüp kalbaka kelip обратно pustoy vurdum da. GPS koyucu adam ketip kalat, olur kütpeyt da. Andayça bolboyt da brat dep kaldı da. Boldan da zakaz albayla uramın dep. Zakaz albayla uru verdim. O şol sebepten 10.400 az olsam bir 12.000 istep koydum elece. Azem nazak azem uzağıra barsa 3-4.000 bolup kalsa moşni oladı. Tak, Şeremetova'dan geldik. 50 minutga 3090. Ama Paveletsik vokzalga kelip kaldık. Paveletsik. Men adam qarab ketip kaldı. Özden hem katta sumka alıp algan eken. Следующий заказ. 41 minutga 1765. Bu Яндекстин заказларыга ham түшүнбөйсүн. Полный заказдар 5 коэффициент түшүп. Ценасы разный, минуту 1. Үйгө кете тургандан убак болуп калды. 11 заказ менен 13.828 рубль иштеппин. Bir zakaz alsam boldu. Şonu taşayımdan damoydu basam. Үйгө жеткичем 15.000 болот да. Будный денге 15.000 нормальный. Так, следующий заказ 28 minutga 1445 рубль oldu. Окей. Последний заказ 801 рубль. 10 minutta 800. Домой мен aldım. 15.445 рубль işledik bugün. Понедельник, будний денге. Это хорошо. İşke çıkkanıma ровно 12 saat oldu. Yani 8'den 28 ötkende birinci zakazda alıpпын. Hazır 8'den 28. 12 saat ровно. Biroq 12 saat ровно liniyada жүрген жоқмын. 10 saat жүрдüm okşaydı menimçe.
Машинеге GPS koyuyoruz деп 1,5 saat 1,5 saat жоғалдық та. 1 saatte барсам жарым saatте қойды. 10 saatte 15 bin болып тұрды. Saatına 1,5 mindən тура келеткен ошонда. Это ништяк.